क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे वर्कर था, काम करता, वर्कर था, वर्कर। क्या मैं कहाँ से है? कहाँ से? हम यूपी से। क'क्राझार सहरनि सुभाषपल्लियाव सोलिदों कम्पानिनि मुङाव नंखाय मावखुलि। पुलिसा सिग्रोमनायनि गेजेरजों हमना लाङो साब्रै आइजोफोरजों लोगोसे नंखाय मावखुलि सामलायग्रा सानै दायनिगिरि सुबुंखौ। क'क्राझार सहरनि सुभाषपल्लियाव थांनाय माखासे दानफोर सिगांनिफ्रायनो माखासे हिन्जावसाफोर आरो आइजोफोरखौ लानानै कल सेन्टारनि मुङै सोलिगासिनो दंमोन आयेन बेरेखा खामानि। जायगानि सुबुंफोरा अजद होनायनि उनाव क'क्राझार पुलिसा दिनै जायगायाव हरखाबै सिग्रोमफैयो आरो नंखाय कल सेन्टारनि मावखुलि सामलायग्रा सानै सुबुंजों लोगोसे बे मावखुलियाव खामानि मावग्रा साब्रै आइजोफोरखौ पुलिसा हमनानै लाङो। नंखाय कल सेन्टार सामलायग्रा हमजानाय सानै सुबुंखौ उत्तर प्रदेश रायजोनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे जायगायाव मा खामानि मावो बेनि बागै जेबो मिथिया, नाथाय सानफ्रोमबो बे जायगायाव हिन्जावसाफोर फैबाय थायो होनना फोरमायो। ইয়াত কাম কৰে, এমাহ হোৱা নাই, পেমেণ্টটোও পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। টাটা মটৰ্ছ কোম্পানী কৈছে জব দেওয়া হয়, কিন্তু কি জব মই মানে নাজানো। ফোনত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰটো দেওয়া হয়, তাতে কৈছে আৰু কি তাৰে যিবিলাক কৈছে সেই মতে মানে মোৰ ছোৱালী আৰু 3টা ছোৱালী আছে, কাম কৰে। একমাহ হোৱা নাই, মালিকটো তাতে বহি আছে। মোৰ ছোৱালীৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট পাইছে। ৰাজ মল্লিক কৈছে নাম, নাজানো। राज मल्लिक मैं नाजानो। लड़ाटो इतना আছে जून माहर পৰা। तार पिছত আমি সুধিছিলো যে आप यहाँ पे क्यों आए? वो तो हिंदी में बात करते हैं। नहीं, मेरा तो फाइनेंस कंपनी है, यहाँ पे कॉल सेंटर खुला है, इसलिए यहाँ पे आए, यहाँ पे ऑफिस खुला है, ये हमको बोला है। ইয়াৰ আগতে আহিছিল 3টা 4টা ল'ৰা আছিল, সেইকেইটা গুচি গ'ল। তাৰপিছত সি অকলে আছিল ইয়াতে কিছুদিন, এই জাষ্ট 3-4 দিন হ'ল আৰু এটা ল'ৰা আহিছে। নাই নাই, ল'ৰা নাহে, ইয়াতে ছোৱালীবিলাক কাম কৰে। ছোৱালীবিলাক সেইটো মোবাইলে। এদিন মই এজনী ছোৱালীক সুধিছিলো তোমালোকে ইয়াতে কি কৰা? কয় নাই, মোবাইলে আমালোকৰ কাম, মোবাইলে আমি কল কৰি কৰি আমালোকৰ কাম কৰোঁ। নাই, লোকালো আছে, বাহিৰৰো আছে, গম নাপাওঁ এইবিলাক। মানে লোকাল হলেও সুভাষপল্লী এৰিয়াৰ মাজত এজন আছে আৰু বাহিৰতো আছে। এই 4-5 জন আহে। আগতে আহিছিল, আগতে বহুত ছোৱালী আহিছিল, এতিয়া কমিছে। নাই নাই নাই, গমেই পোৱা নাই। ভিতৰত কি আছে ক'ব নোৱাৰো, ভিতৰতো কেতিয়া অহা নাই ইয়াতে। ঘৰটো সঞ্জয় দেৱনাথৰ হয়। নাই, তেখেত ইয়াতে নাথাকে, তেখেত থাকে তিতাগুৰি। জুন মাহৰ পৰা আহিছে। কিবা সেইটোতো ভিতৰত আমি গম নাপাওঁ। নাই, আছে আছে। ল'ৰাটো কিবা বাহিৰৰ কৈছে, এইটোতো ক'ব নোৱাৰো।